Libhuloho lelihambe netikhukhula takamuva tase ntokozweni ke sidinga lengesheya uma tibuka netetekwane South batali ke sebangconote kutakhela libhuloho labo angesikhona kuprosa tikolo tlathekwane and maswela lamfulini maselanza stationary lana nebantwana bayawa and ube sure ukuthi lelibridge li safe sto check al bridge ukuthi kwentekani and sibasitangani bantwana bethu as long as Monday bayavula baya etikolweni sekubuka nebantu labemalala babhadalisa bo 5 rand of which shokuthi ufuna khiphe 5 rand ekseni nakadlula esikoleni aphinde futhi akhiphe 5 rand nakabuya. Inyonyane yabo thishela isatho eMpumalanga ikukhanza kulukhuni ke ukuthi kungavulwa tikolo ngemsombuluko ikakhulu kati leto letisemaphandleni ezikolweni eziningi ama toilets asase inkhinga ingikolo akunamanzi and nama sanitizers abakafiki and siyathi ukuthi department this time around ngo January has said that angeke sa provider abo teacher ngama mask because babanikile last year. Litiko letemfundo lesifundza ke liqinisekisile ukuthi itikolo titawuvulwa ngemsombuluko. Isi ready for ukuthi singavula izinkolo. Okunye singakusho imvula lesithe sayithola ikhonile ukuthi imoshe kakhulu kodwa thina njengomnyango wezefundo sibe nenhlanhla yokuthi izinkolo zethu at least eziningi azange zithikamezeke imvula okukhona ukuthi sinezinkolo eziwu2 eGarisibande ekutholakala ukuthi zithola umonakalo kodwa omncane inkinga esibenayo ukuthi sina 46 yezinkolo la kungangeneki khona balinganisela kulabalikhulu ke bothishela lesebalahlekelwe imphefumulo yabo kuyo iCovid-19 esifundzeni seMpumalanga. Litiko letemfundo lesifundza ke litimisele liqinisekisile ke ukuthi bantwana batabe bafundza ngemsombuluko ngakulolunye hlangothi imigwaco yonakele kanje. Inyonyane yabo thishela isathu ithi lokho ke kufana nekutishaya umphini kuthi utawubuyisela abantwana esikolweni simo sisibi kangaka. Ngingusiphephile kunene weTindzaba SABC eMbombela eMpumalanga.